Delare ndetse na Eric meze neza cyane hano Rubavu tumeze neza. Aho ngaho wagira ngo turicaranye bazita imbaraga za quantum uri mu imbaraga z'igikoresho ariko nijwi riba rifite ibyaryo abashaka amakwikina hano nabyo uragira uti ntago ari quantum gusa nijwi rya nyine bwiteri bifitemo uruhare. Oya quantum ni igikoresho gikomeye cyane ariko nukivugiraho cyangwa se nugikoresha nawe ntabwo asanzwe ntabwo asanzwe rwose ni ibintu bibiri byuzuzanye. Urakoze cyane kuba atazi Rubavu cyangwa se no kubahazi uhagaze ubu ngubu tubwire. Ewana ubu tuvugana mpagaze muri stade Umuganda n'ubundi aharabera imikino ibiri kuri uyu munsi saa 9 ekipe ya Marine yakira ikipe ya APR FC ndetse no ku munsi w'ejo ekipe ya Etincelle yakira ekipe ya Rayon Sport. Naho ngaho mpagaze rwose n'abafana batangiye kuhagera. Imbere yanjye mfite abafana ba Marine, mfite abafana ba APR, mfite abafana ba Etincelle. Ibintu bimeze neza cyane rwose hano kuri stade Umuganda. Vibes zatangiye hakiri kare. Mbere yo kubaganiriza urujya n'uruzi Gisenyi byifashe gute? Tubwire Rabamba ubundi bamaze gusana bimeze bimeze bite? Umushinga wo kuvugurura Rabamba uracyakomeje ariko n'ubundi ntago Rubavu yari igizwe na Rabamba yonyine. Haracyari ahandi hantu abantu basohokera, haracyari ahandi hantu henshi abantu barara. Ni vibe zatangiye ku munsi w'ejo guhera nko mu masaha y'isa 9 rwose wabonaga abafana b'ikipe ya Rayon Sport baje gushyigikira ekipe ya Marine kuri uyu munsi ndetse n'abafana ba Peri baje gushyigikira ekipe yabo nyine kugira ngo barebe ko bakwegukana amanota 3 kuri uyu munsi. Nuvuga ngo n'urujya n'uruza rwatangiye ku munsi w'ejo kwa gatanu. Birumvikana rero ko Rubavu n'ubundi ni umujyi abantu benshi bakunze gusohokera, ahantu henshi abantu bakunze gusohokera. Birumvikana rero ko vibe zo ziba ziri hejuru cyane. Ubwo bafata umwanya no kuganiriza abo bafana uhereye kuri match uyu munsi none ugaza gusoreza kuri match y'ejo. Yego ndasoreza kuri match yo ku munsi w'ejo ekipe ya Etincelle yakira ekipe ya Rayon Sport. Ndi kumwe n'abafana ba Marine, umufana ukomeye cyane hano mu karere ka Rubavu yitwa Kidihori. Kidihori imbere na mbere banzo suhuze abateza amatwi Radio Rwanda. Marine ikipe dukunda tuzahora tukuririmba, Marine ikipe dukunda tuzahora tukuririmba, Marine 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 komeza utsinde komera Kidihori wa Kidi. Ibintu byahinduye isura. Yego ibintu byahinduye isura ariko ngewe natangira kureba uyu mupira wo mu Rwanda kuva 2009 ntago ndabona ikipe ya Marine itsinda ekipe ya APR imikino baye 32 kuva 2009 Marine itaratsinda APR. Urimo kuvuga yuko uyu munsi ibintu byahinduye isura, abantu barabona ibyo batari biteze cyangwa se ibyo badasanzwe babona. Kuvuga ibi ngibi urimo gushingira kuki ekipe ya Marine imaze imikino 5 idatsinda? So mfite morale cyane njewe nk'umufana wa Marine, mukunzi wa Marine ukomeye cyane, n'abakunzi bandi bagenzi banjye bameze neza cyane. Ikipe ya Marine haba ku busatirizi ndahamya neza mu Rwanda ni bumeze neza cyane, nta kipe idafaringa mu mikino runaka. Nicyo tugiye gukosora kandi turagikosorera ku kipe idasanzwe izi neza yuko twayikosora APR. Ibintu bihereza nk'ibintu ngo ndi byahindura isura, ibintu bigomba guhindura isura uyu munsi. Ntarika n'abafana bare uko baza kureba ibyishimo, passe nziza cyane, assist nziza cyane, ibitego byiza bagaserebura. Ubundi umufana wa APR yinjira hakiri kare ubundi arebe ibyishimo no kwakira abashitsi. Uri kuvuga ibyo nyamara ekipe ya Rutsiro iherutse kugutsinda ibitego 5 byose ku bitego 3. Abantu bari kuvuga ati none ahubwo ari APR birarangira bakubye 3 biraba 15. Of course birashoboka kuba baratwaratsinzwe, byarakunze. Iyo match yaratambutse. Ubu yo dukurikiranye ni match y'uyu munsi, match y'umuriro, match y'inkora abahizi, match twabarakari derby y'umutekano mu karere ka Rubavu no mu gihugu. Ni ukuvuga ngo ni ikipe za gisirikare ariko kubw'ibyo rero uyu munsi murareba match idasanzwe ibaho. Ku rundi ruhande ndi kumwe na Sarupongo wageze hano ku munsi wo kwa gatanu ejo, waraye i Rubavu ufite amavuta. Ekipe ya APR irutse kwegukana amanota 3 itsinda Gorira ibitego 2 ku gitego kimwe. Uyu ni umukino wowe witeze gute nk'umufana wa APR?
mbere na mbere nashimye akarere ka Rubavu ukuntu nimugoroba kagendaga, ni weekend yari imeze neza kinyamupira twese turi nanga nishimye cyane. So rero navuga tugiye mu kibuga, navuga ko Marine ni ikipe nziza ifite umutoza mwiza wa Samanzo umenyere no championa, navuga ko ni imwe mu makipe ajya tugora cyane, ariko uyu munsi nayo irabizi ko igiye gura n'ikipe ya APR, ni ikipe ishaka igikombe, ni ikipe iri muri course ikomeye. So navuga ko Marine siri kubona inyitambiko uyu munsi uko iraza guhura n'iginyo igatugwa ndetse n'abakinyi bameze neza cyane ba Mama Dose bagendeka cyane. Rero navuga yuko uyu munsi Marine iraza kubona ibintu itigeze ibona mu maso yayo. Umwataka mbonye umwami Tayiba ngo atsinda andi ma equipe, ariko abafana ba Marine bavuze yuko uyu munsi defense ya APR bagomba kuza kuyishegesha bagendeye ku musore witwa mbonye umwami Tayiba kongera ibitego. Niki wabwira abafana b'ikipe ya Marine kugeza magingo? Icyo nababwira cyo bihangana, bafite ikipe nziza ariko batsinda izindi kipe, ariko iyo defense ya APR mfite Adolphe Mwizamu, Clement, mfite na Yunusu, aho ngaho biragoye ko nabona ko Tayiba yakwinjiramo akabana igitego. Mboneyeho nabo bafana ari n'abandi babareye nakomeje kumva bavuga ngo iyi ni ikinamico, ngo barumuna babo, nababwira ngo sinzi bahindure mentalite y'umupira nyine bagira imyumvire hejuru, ko tugiye kuvuga ngo ni ikinamico, ahubwo navuga ko Rayon Sport na APR niyo kinamico ya danje, uko twe tujya guhura nzi ko ndibwaze kwitandika ibitego biri hejuru ya bitatu. Ubwa mbere nayitsinze 2, ubwa kabiri mbakubita bitatu, ejo bundi 4, none twegera guhura n'ibitanu. Ahubwo iyo niyo kinamico, ucyo bajya kuvuga ngo Marine ikipe ikina umupira kuri ngo ni ikinamico. Rero nababwira abafana ku mande zomba ba Marine n'abareyo bihangane, kuko dufite ikipe nziza, dufite abafana bari konsantere, ubuyobozi bumeze neza, turi ku gikombe, ndi kubona umuntu n'umwe wakwitamika rwose. Sarpongo dusoza kugira ngo tukure prediction yawe. Ni ibitego biri kubusa. Urakoze cyane. Ndi kumwe n'umufana ukomeye cyane Rujugiro, nawe wageze hano ku munsi wo kwa gatanu ejo, ikirere cya Rubavu ndumva neza ko cyamaze kukwakira kandi wakimenyereye. Ikirere ni sawa, buri ngabo zose zigira abaziyobora. Ubu ngendo ndi umuyobozi w'ingabo z'abafana ba APR, niyo mpamvu nzakare kugira ngo negure ikirere, negure inzira, abo bo mu mazi ndase babe bagumye hasi. Ikindi kintu nshaka kuvuga, Marine, Eteseri, Polisi, AS Kigali, Kiyovu, Amagaju n'izindi zose ziri mu ma equipe yitabira champion, ariko adahatanira champion. Nukubanga abantu barebye turu y'isi yabereye mu Rwanda, babonye umusore bita Pokachari. Iyi mikino isigaye ari nk'irindwi, iri mikino 10-15, epi yari bimeze nka Pokachari. Murabizi ko Fazari yarangiye Polisi ariyo ya mbere, ubu Polisi ahaniri nagahoma muno, sibyo? Nukuvuga ngo rero twebwe tumeze nka Pokachari. Twagendanye n'ama equipe atujya imbere, abazamuka barazamuka, batambika, bafata imyenda myiza nyine y'abantu bitabiriye. Ubu twebwe rero tugiye kugera kuri finishing. Nukuri kw'Imana Marine niyo kipe ingora, ariko muri ibi bihe ubu imikino hisigaye na equipe nimwe yabe Teseri yifatanyije na Rayon Sport. Iyo wafata ikipe ugafata Polisi, Rayon Sport, ugafata AS Kigali zose na za Kiyovu, ukajonjoramo buri mukinyi ukabagira 11, nago bamagarara imbere, nukubasiga nkabereka munsi y'ikirenge. Ikindi uyu munsi ndabizi neza ko Marine ariyo kipe irabifite abafana benshi ba Rayon Sport, niba shaka bafatanye n'aba ETSR. Twebwe bisi zagurutse Nyabugogo ni bisi 36 z'abafana ba APR, bisi 36 mugiye kuzibona zicuncumuka hariya, zigiye gucuncumuka arasaburanga, mugiye kuzibona umugi. Ahubwo ikibazo amatike naza gushira abafana ba Marine biraza kugenda ngo ikibazo bariyo bashobora kuba bazimaze n'abafana abifite ni nka barindwi bari Gisenyi. Urugwiraza kwisonga abandi bafana bahangaha baza Rutsiro, baza ETSR, baze kuza nyine, urumva baze kuza bafatanye. Ariko ikibazo stade niraba ntoya ku bafana ba APR, ariko uzi kugira ngo wakira equipe ikurusha abafana uri wanyu ni ikibazo gikatwumve na Kidihori. Uravuga ngo Marine ngo nta bafana equipe ifite, uraza guhangana n'inkabuje kwitera wenyine, uje guhangana n'izindi. Uvuze kuyoboye ingabo, oya uretse chikayo nanjye mvuge, uvuze kuyoboye ingabo, uvuze kuyoboye ni Kidihori, uvuze kuyoboye ingabo za APR abafana
none urabona mpagaze hano nka Fande Koporo buri ukavuga ngo uyoboye ingabo abandi bo nta zindi tuyoboye ni ukuvuga ngo niba uri Koporo ndi general ubwo rescott wanjye wo gucunga umutekano umva se nkubwire ni ukuvuga ngo uyu munsi ibintu byahinduye isura mbikubwize mu kuri haba mu mazi mu kirere ibintu byahinduye isura urabona umuyaga uhari igihe mu kirere uri gutitira ni ukuvuga ngo uri gutitira uba witonze uri gutitira ariko haba izo mu kirere niyo kwasiteri yawe wazanye yo hasi tufite uburyo turazirinda iyo twegerane ibyo ubeshya mukavuga ngo mwazanye kwasiteri 30 na zingahe hari nayo nagutegura yuko maze kubona ko kidihori abandi bavana ariko ngatigera ugira icyo uvuga dore urabona yego urumva ibitekerezo zanjye umunsi ngubwire Rujugiro ibintu ukuntu birahindura isura mu saa ya saa 9 ni ukuvuga saa 9:30 ibintu byahinduye isura kare muri mwacecetse kibi cyanyu murakubitwa uburo bwinshi ni buryosha umusururu murakubitwa mugahita mureka gufana ni ibitego 2-1 nimukora icyo murakora ni dro bibiri kuva 2009 ngo Marine kuri iyi nshuro igiye gutsinda APR ibitego 2 ku gitego kimwe. Twari tugiye gusoza kugira ngo nawe uvuge prediction zawe. Burundi yayobora Amerika gutsinda kwa Marine no kumva Burundi bwateye Amerika bugahita bufa Burundi akaba perezida wa Amerika biragoye cyane prediction yanjye ndakwita 3 Frema kumva Ego ndakumva neza cyane Ruvuyanga. Waduha n'abafana ba Etincelle na Rayon Sport kugira ngo nabo nogane ku musozo. Hano urumva ko umujyi wa Rubavu washyushye abafana ba Marine bari hejuru abafana ba APR bari hejuru ariko ku munsi w'ejo Stade Umuganda izakira undi mukino uzahuza equipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Hano ndi kumwe n'abafana ba Etincelle ndahera kuri Gasoji umeze neza? Ewana full tank kabisa ngende moneza cyane. Ejo murakira equipe ya Rayon Sport n'umukino mwiteguye gute nk'abafana muri rusange? Iyo ntago ari ikipe iriya ni akademi tuzaba turi guhura nayo. Rayon Sport tumaze imyaka ingahe ibyinshi ikora ni ukunganya natwe n'ubundi nta kintu mbega tuzaba turi muri relax. Yego mu maboko mashya y'umutoza Bekeni amaze gutoza imikino 4 yatsinze imikino 2 yatsinda Musanze ndetse na AS Muhanga gusa anganya indi mikino 2 ku munsi w'ejo mumufitiye icyizere nkuko mwatsinze Rayon Sport muri match amicale hano ko mwakongera kubikora no muri pre-season renzo ko twanganyije nayo mu mikino 2 tumaze guhuriramo muri kino gihe cy'uyu mwaka tuyifiteho win imwe no draw imwe bishatse kuvuga ko rero muri bino bintu no Etincelle mu maboko meza ikeya ni 2 tugomba kuyitera niba uri no bettinga ni by'umutoza Bekeni yababwiye genda ugure Etincelle nuribwa nanjye nzagusubiza singombwa kujya kwa Bekeni. Urakoze cyane hano ndi kumwe na Jire umufana ukomeye cyane wa Etincelle none ko mbona wambaye Kiyovu byagenze gute? Kwambara Kiyovu byo ntabwo ari gitangaza nta nubwo nambaye Kiyovu iri bara nambaye ni ryo mu musigiti ngendo mu Islam ariko nitwa Gilles Olens enfant de mille chance logique grammaticale stratégie interplanétaire l'homme qui a traversé la mer rouge sans bateau. Ubwo rero ntabwo nambaye Kiyovu iri bara riba mu musigiti dore riri no muri stade urabona tapi yacu ni icyatsi ikaba n'umweru ubwo rero ngiye ntabwo nambaye Kiyovu. Abariyo bagenera ubutumwa ku munsi w'ejo bitega iki? Ejo tuzabakorera icyo bita mu Gifaransa on prend la chèvre quand il hebebe. Ihene tuzayifata igihebeba kandi rero imbere yacu nta kivuze kuko nanone mu Gifaransa bakongera bakavuga ngo ce qui était twende ne lave pas ngo akabaye twende nikoga ubwo rero imbere yacu buriya ni twende imbere yacu nabwo ishobora gutera imisomyo ngo yoge ce qui était twende ne lave pas ubwo nibwo butumanye haye tubiriseke tuzayitera tubiriseke ejo murahirya 2-0 tubiriseke ndagapfusha radio ariko tubafitiye n'indirimbo indirimbo turayifite amabanga ya Etincelle yishyiremo iyo ndirimbo amabanga ya Etincelle no gutsinda bareyo we amabanga ya Etincelle no gutsinda APR we amabanga ya Etincelle no gutsinda Marine we amabanga ya Etincelle amabanga ya Etincelle amabanga ya amabanga ya Etincelle no gutsinda makipe we amabanga ya Etincelle ubuyobozi bwiza we amabanga ya Etincelle. Yes murakoze cyane ariko Ruvuyanga reka dunda Marine dunda bareyo dunda bareyo tuko nabo wo wareyo itaitika Yes Ruvuyanga
ngira ngo murabumva ni abafana b'ikipe ya Etincelle Murare ikoju Murare iri hejuru cyane ariko reka nsoreze no ku mufana Yahaya umeze neza cyane. Nama alhamdulillah turashima Imana. Ejo murakira Rayon Sport ni umukino mwiteguye gute muri rusange? No kuvuga ngo Rayon Sport tuyiteguye neza ni nk'ibisanzwe imyaka ine irashize niba mbeshe murebe no kuri gahunda imyaka ine irashize Reyo ibyikora biremereye no kunganya nanjye. Ngira ngo 2025 Rayon Sport yabatsinze ibitego 2 ku gitego kimwe ariko urabona ko ne equipe ya Etincelle irimo impinduka umutoza Bizimana Abdou bakunze kwita Bekeni urabona ko hari byinshi yahinduye mu mukino cyangwa se muri equipe ya Etincelle. Uri umufana ariko ukaba n'umusesenguzi wowe mu mboni zawe ubona ari iki Etincelle yaba yarahindutseho nyuma yuko bazanye umutoza Tode Farini ndetse na Bizimana Abdou? No kuvuga ngo nkatwe abafana twifuje ko staff yahindurwa hakiri kare komite ibigendamo bigurunege ariko aho ibikoreye igisubizo cyarabonetse nicyo twifuzaga. Ubu mupira uri kugenda mu kibuga uri kubona Etincelle icyaye no kuvuga ngo Etincelle imeze neza ngira ngo mbasabe mumbwirire wasiri ubu butumwa mu bumuhe ajya kundaza akisha mu modoka ubushize yishe mu modoka nazongera kwisha azajya agaragara nejo ni 2 ndi mu gisibo 2 azabirya no kuvuga ngo Etincelle iriho ubu ngubu ntabwo iri gukina umupira wo gushakisha. Yes, Ruvuyanga rero urabyumva na abafana b'ikipe ya Etincelle nahuze. Abareyo wababuze ko tutabumvishe. Abareyo kubera ko match yabo nubundi irejo abanga kugira ngo uzabone umureyo rwose biragoye. N'abaraye hano i Rubavu bamwe baracyaryamye baracyasinzire kugira ngo uzabafatishe no ku murongo wa telefone ni ibibazo. Nta kibazo rero wasiri yabavugiye nta kibazo. Urakoze cyane. Ubwo rero ngira ngo nahangaha wenda umuntu yasubikira ngewe turongera gusubira ku isaha y'isake no mu mukino wa